Talofa, o fionga vui. Oi, leo whakasi mai, ia. Ia, va vela ka ia maka upu ngia fiafi, whatuloa tu fo ile, pa ia malo sa mo mai nei whasa launga. Ia, o singa update mo le malanga leo le la fionga le li Palemia. Oi, ia. Ia, ai le i o tulo mata upu se tūlanga ma mafa ma whainga tā i mata upu lo whapena, pe vesi il tatu atunu. Yeah, sawa. Okay, so today is the fourth and final day here in Blenheim. O neile whangatele le malanga le fionga li Palemia malanga o malanga le mingiska le fionga ia Fata Ryan Schuster whapea foi le fionga polisili il MSO whipule ia ma whapea foi mo nei tangata o whengaruenga lato malanga mai Samoa. Ia, o le aunga lava ia le malanga a tunu nai whaitau le to'atele lunga le upenga ta whailangi i lunga le page le maa lofa pe foi le page le whionga le Palemia. O le au wai meile o le whionga le Palemia, because this is the first time whonga le a mei tau mei fo ilo sunga le a tau ma lo whionga vui. E le I face an official visit a le Palemia I New Zealand as PM. So mawhai foi lana asia tu le whionga li Palemia I a seta le māloa ngafi te pēla le Samoa Embassy leili no mua I Wellington. Ia, na whiwa I foi ma le au whenga ruenga tātou le whenga ruenga ambassador. Ia whapea ngā foi le His Excellency the Ambassador Afumasanga Tole Afua. But the Prime Minister also got to talk face to face, one-on-one. Whaafale le talunga. Ma o whenga ringa o alamu whanau Samoa, the RSC workers. Because he wanted to understand fully, he wanted to know from their lips, from their mouths, exactly por le issue wa whingi issues lo whenga I malato. Samoa fole avano I Hawke's Bay, e whaia ma le community, Samoan community ngā Hawke's Bay manaipia. Ia, pero ngā whaile mo e whaile si pito la au whamatalanga I nisi whai issues o lo whengai ma le community Samoa le tātou, I le tūlanga whaile o le o mai, like terminal illness, sa whapena mo e whai si tātou aloma whanau leo mei le pokalame le whawai kemi. Ia, mai si whai mata upunga na o whale talonga I adoptions. So it was a good there was a good moment to have dialogue and also for the Prime Minister and his team to go back and see how they can fix some of these problems. So more of whatever more that you're going to leave Palemia Malaxan and where he was able to address the concerns Mr. Alapoko Lamele REC ero ye peisi whaatangonga e whaatatau le whaanere inga le pokalame a wā fo ia benefiti uma tu nui a roa e le ngata I New Zealand a tātou fo ngai Samoa fo le avano anil tai au I mato o mei ngai nei plena o I said mato tia fo le tali atu o le Samoan community nei vui whapea vairo sunga le atoa. So it was a good trip, but I hope that there is an official trip that the PM and some of the members in cabinet that they're able to make in future time mo tātou ni New Zealand. Malo. O anae o afele ko e foi mai whenga malanga. Ai au, o le whape matu fo ia tuai umale le o malanga. O tai au e fontanga la ite le Palemia ma le mingiska. Ia ma employers, tangata I lo whaperna employinga ia tatu tangata whenga ruenga. Ia, pepe le telenga o le whaatalonga ni whailoloi nei. And it was also good for the Prime Minister to meet the communities. Yeah, I miss it for fast supporters na te peo le fast supporters na I Hawke's Bay ma Wellington. Yeah, o te rola pe se fast supporters in Blenheim, but you know they always come out if they know the Prime Minister's out. Yeah, tu lau lava vui langa you're normally the guest on the show.
Ale mo me le lafo le sunga le ato. Ia, me si tina matu fa me na latu senga fa. Tas le lo te latu mo lo te tusi o te lo pela le mele kong le ke kusi. O se kupe po se kusi. O se aka. A kako ye ia a ngai fa kai lava wala ngai mor sisila fo la kungu mal mai ka mela kungu po la me wa update mai meia o kamal pro TV ya le kako pro web TV le maranga al Palemia o ska ku fo le ai mo se fo wa mangingo ai ia fam kalanga le nga kai nga o le mor ma winga o le fainga maranga al Palemia mal minska i loi ingo fanga ke ko Hawke's Bay mo linkonge ya plenem levo ye ngai ya a nai. Ia, sao lelo le sao noanga le atua. Ia, lo no tātou foi, o le matwhaatasi foi ne ma nisusui o le Samoa Radio Capital, pero sa aunga le ngoa le vaenga le Capital Radio, and I think e foi sui le Radio Samoa le lalo i nei, so o la wa ia matai fai ioi, na te silfia le alo fionga vui ma le atua, ia o le ele ngata le tustusi fa pe fo ia po no o ata o le mea tonu lava o le fa manino le o mata upu e to tonu fa manino Maro lo fionga vui you're saying something ele o lo longa le ele tusinga se ma whaamatala se sa whaia le newspaper observer a ia manino ma malama o le fuafuanga le nei wa lona whatatia so o lela ua whatau nuu ai le o se malanga official le pei o le o anga masani e foi lele ile vama New Zealand e pe o sa ole wala nga yele taimi ole a fo o langa malanga ta o le malanga fa Palemia ya ilalo la lea ole langa le wa uman na yele invitation ai fo ya a New Zealand mole a fiat le fionga le Palemia pe o le winga le ole data fa matalanga le anga o mea fo o me e tutupu mai i meu o ainga o mea na fo ilea o mea le o ni mea o lo tutupu tonu ile taimi o le fuafuanga o le malanga sa o le na langa wa mua kusi mai le observer fai mai o laia o le malanga al Palemia langa le fa sa o le mea lea o le malanga al Palemia ile maliu lo nga inga a fua ngailan ko nga kuskusinga nga o kuskusinga kau fa leanga kau fa valea kau fa se fai le malama ili fesiri mua le kapengeka male fai lo kusi o le malo pe o le merenge o leva o fofua le la ufa ka unga ngei ai Silvia vo il kaimi nga malanga ile Palemia ile nga singa nga se ile ulu ai kaimi ai le me fai nga va o ia ai le manga o le Palemia o New Zealand fe lo ai le fionga le Palemia so we are seeing the same thing we are seeing the same thing la le kaimi malanga ko ile fionga le Palemia o Samoa i New Zealand sila fia Palemia o New Zealand o lai New Zealand ile ma fai nga le momo inga ia mau sala feilo inga ingi maka upu ala le ukala ngoa maka upu ngai pe nga mangingo ele ku mo le ko ele nga fa kai nai ba ku la u fionga nga fakasi le ala u mo kwa fa mangingo fa pupu ke kele mai la ia kalinga ol ba nga le ku sia newspaper le observer ile mangingo malama o le official foi le triple ale fionga le Palemia o levang fofua ole malanga o leva o whakakia o nga ufuanga la vale o umanga pasi le ka pengeka la ko inga ia mawhai o nga asi ai ele fionga le Palemia ia le au vaenga le ngai ka ko walum fanga ule ia nga lu nga fa vai kai mi manga ia la ko felo inga ia fa pe foi la le manga kuange o ka ko mo le nga nga fa malo mal fa kai la nga ele o se Palemia al fast na baga ki ba kula ye makanga ka HRPP ka la nga ka mai HRPP la ye me ka ur ka mai HRPP la le alu langa olonga langonga o le Palemia ele malama le ku le pa langa i kai mia
So se kai mia e malanga koe kuila e pa ongi mi malanga fale malo. O ai lava o malanga fale malo. E vai ai i maka o bui e la koe. E langolango ma whawhiro ai la ko. Ai malanga kulong isu nga kupe mangi fai nga mea lava ale vai ang whawhai. Ia ngale koe vai lo le ia kia o malanga o kele HRPP o le saun nga fai ngol. Ai malanga kul fai nga malanga fale malo. Why not? Langon kako Palemia le ku ngoinga o whafkaya i nga ba ai ko ngai ka ngaka HRPP la ngai ai. Nga le nga le ba. Le Palemia sa mo e los Palemia fast. Ya ina nga fa na tu pa po tswa le tu langa le pe le issue le mentioning. Yes, olo ye le pule le fionga ya pule le tusi mai le RC o le valau lia le fionga le Palemia ma le mingiska. So the official letter atonu atu po atu le fenga malanga le Samoa delegation atonu la mo nga le fa mangingoinga le mata upu pa ne vala. But the lo ia sama planga le to titimo tata pena tu ile ho. But the closing line for today here at Blenheim, you know, when people ask what the strip has achieved, you know, it's a very simple answer. The government listened. It listened to the workers in the orchards and the apple fields. It listened to the employers in the boardrooms. And then ngata mo le dialogue apel no fa to te mi so sola. Na mo le dialogue mo nei tatu tangata ia sa mo lo o fa pena mo I nui nei. The nurses in the hospital mo foi leva no for le high commission malanga team. Yeah, my community leaders is sa mo lo fa pena no foi I lalo Wellington o Blenheim, Napier ma Hawke's Bay. And these are the conversations o talanoanga e po funtanga ia e shape for the future decisions ala whenga malo e le ngata ia tātou Samoa a whape fo ia le tātou ni New Zealand. So o la ua ia sa mapunga ngi o ni aso e whawo matu whaatasi ma la o malanga le mai Samoa. Ia, talo whai. E sa o le lei, you know, o le a lava le pāti e lango le tangata. E le tatau lava no whailonga lango I le tō whinga la tunu. Whether you're HRPP or FAST, you know, o le Palemia Samoa. And I think for ngale a whapenga ke sau male nganga male loko susu e masei. Yeah, o le la mo. Whamaro tu lo fionga. Lo sunga le ataua. Yeah. Te inisio te tusi mo na nei ke la kwa mama avatu. Yeah. Tau ke rola maka me foi kokra mengene fiafi. Yeah, lo fionga bui. Yeah. Lo kongo e lo fatu na o stadia. Yeah. Ari tu lawa mai le io ngali ata we ke kango ka kala yang ke kus. Kala. Ang yaka kuma oi. Ai o se tia le fa mon mole le ato ma foi. Ia ole o stamale lo ia limongi. Fui mono sefo enu. Ia o se uso e pele atia. O te lo foi o nei langa ia nga renga fa lo ia as a client. You know, me mongi as his client. Yeah, so ole mea lau foi ko le lang client, ole mea nga ngalue ia fui mono. Yes. Ole whawhengata foi nei mea o tutupu o tau whai a whainga loto ma whinga ngalo le tō tele. Ono le mea le whapolkiki. You know, na mawhaso foi masetasi uso leo. You know, la fsili mei lava pela me wheta I tato tukanta I le matanga runga. Ngo whai e tulo le I le uso. I think the problem arose when politics was introduced into the police. A whainga lo le makanga runga le ofisa leo. Makau pa whapolkiki. Ia, whapenga mo whaalungonga kangaka. So, mela nga kua o ka whawha morelo sunga le atawa, o sunga sunga se uso. Sunga poa o sunga ora kama.
Ai manguia lava do fionga, pakai lava mo kala mengete. Ya, alo fatu ilo kionga, alo fatu ile fainga malanga. Yeah, okay. Yeah, God bless. Noi nai. Ola vui. Vui ola ka fa wa un ka pule ka ko foi male ia le ka pule wa foi mongo. Ia lele. Ala ngo foi aku. Langa kasi ngim ka punga runga la lo foi on malanga mai le al Palemia. Ai mesi nga malanga mai fata ia le finga foi a fata le minska. Mai o i Geneva. Saungi. Ai malanga mai mal Palemia. O pa kulo wa maka onga fengumia i solo ia mafofongo na kungu. Isa wanga epa me sa pipi ia ma nguspe pa foi. Alo ke mai kawo. E fa ala vela Palemia wala songa fua. Makauria o fongo kawange ia na finga fo minska. O le fongo ma Western Peters. Ma le fongo ma le minska fo le o Tot McLean. Sa fongo la sa fa kasi lava la ia le finga le minska ma le Palemia. Ingo fonga nge nga sia ai. Anga o lo ka mi o fongo al minska. Nga ruanga o yele al Palemia. O le sa fongo la vai sa fai lava ko muli alu fai la fongo ma Western Peters la songa fua. Ia ko la songa la solua. Ia sa fa kasi fo i nga yo inga lenga nga o mal Palemia mal ka ko malo. Anga o fo ka mi langa fongo. Nga ruanga ia fongo ma le minska fo le o Tot McLean. O longo winga la. Ele fa lava ka ko Palemia i fofuanga ma le schedule al minska. Wa uma o fa ka kia. Ale wa vesi ka ko fo le fa lenga kausa ngo mai ka mo mai vui. Le fanga le anga o mangaku o kako ai kuanga ai mal vanga le. Wa o ka ua i o menge o funge o malanga vui. Ele ai se me ke o ko mai ale malanga ia minska ma funga male mal Palemia menge. Ele ngi so kanga makaria fo le o skasinge yo o nga bakawal malo nga fa mo la ver kamingo o ke lenga nga no la fa nga malanga o so o kanga ma ku u fafo wa o so kanga ye mo ko mangu yo samo. That's right. Ya lela wa Yeah. Hey, mo ni fa ma ni sa na nga le ya te wa. E ala ona tupu la ngona fa pena, ba le tau mo fai tau fa se ma tau vali se ata. Ona o le leanga o le loto. E ma fua uma mena i le leanga o le loto. Fefenga leanga le loko o se kangaka sa o fai le kofinga Palemia. He was also the Minister of Foreign Affairs. He was also the Minister for Tourism. Ile kulanga pe o ngai ai. Ala banga malanga ia la ia masekala fai ai. Alu malanga i ai fekau male kamir sanga le mangu Samoa ka ko vaiange wa ya ele le kumwa i Europa. Ile mesa ai. Ala le mela ke ia uso ngofai ia sa ngwanga ai fai ya male iloa SC ma pepelo. Ole kau suenga ngi ai male kau ala ukala le vai aku le akawa a fai ole kau suenga ngi ai ole HRPP. Well, let me say this over and over again. HRPP will get nowhere in the next election. They finish. Fango nga fo vui. Ora fango nga me fa penge. Langa le o mi milo fa pe mai. Anga ku ku pe fa ka wangi fa la awa fa mai. Ma fa pe mai o ku pe nge o ku pe alu le nga. Mai sa ka nga se fe ku pe nge fa isi me nga. O vai e ko nga manga ku vui. O nga wo mo pa sir ka ko pa keki. O pa keki. Wo ya ku pe ko wa ku mo vai. Wo ku pe wa ku mo malanga. Wa ku maka manga umba ia kupe e fa nga ka usanga ele la se me la pa ke ia feo inga ngai ma me wo manga plan wo manga fo malo ele se me la mai for kupe malanga abe isi me ka bang mai la ko fa mai anga ku nga me fa ima wala manga e vai ke ke ko nga manga ku vui mai e finga mo di fa mau ni sa nga le ate wa pe ana fa ya tu e ala na mafua o le leanga o le loto.
leanga le loto leanga ua vai tu ele I whaapea nga ele I popular whaapea long kula I mai kof Palemia ele I popular whaapea sa kula I mai o se kai whasau sili e pe e mawhai e kangaka o nga whaakingo ia mea oe ia mea o nga o le fefefe o nga kaukala whaasau sili sa ia il Palemia ia kulep sa ilele e ese la mala auli o le kangaka e kaukala whaaloalo e kaukala I le ava e kaukala e whaangoi anga I kangaka whai ngā luenga I le kulanga e pe o ngai ai le freedom lea ele I kangaka whai ngā luenga ele kaimi kula I mai kula epa mesa iai sa wal kala wele a ele mga o ia ba ai se si ngā luenga kia lue whai ele koi ngā attitude nga pela nga winga lo fa makalanga vai angel fa fonga mai lutatu tunu e mafua uma o nga ua vai aku wo le maanga kuna fo inga el kufunga faufali and now becoming the most popular cornerstone o le fawinga o le fale o Samoa ole pumongi ala nga woa I isia kungu uele o ngika kungu Samoa o a kungu a Felika woa I ko e lau masalo a fa solo nge el Pasifika koe a fa pe mai ia o ia kukuila wa kala mai le upule a se o mako foi wa fast solo a koa why because they have seen a very strong but very polite leader. He is full of respect. Leo se kangaka po ilele pe nga vaku. Oa ile formal Pasifika. Kaimi nga kaimi o ka ia kuila epa. Ai. O skei anga sa skei pe fo yo. Fa longo mamai o ole ulu o Pasifika. Ya, ai penga vai aku. Kalau fai, ili ko mvai se mea. Pa wale ole mea, ngofua ia, ma creator ia mea. Kirianga, ngosia ia kangaka. Ya. Ole kali ako anga ole mea ngai. Ya, ole vai ngala ngofua ia o. Ya, masalo ole lako fu ilasi ngai o, lako last term because I doubt it koe mwhain koe malo mai se si o lako. You know, ole winga ngā kala po lele. Vai e sisi laku iai le ia taua malwhawhanga mele tātu tunu mai le o se kala a vange ai. Le o se kala a vange ai. So o se mea fio iai le lauri le mali e koa, le Palemia o Samoa. Se ea kako vai aku nge le alunga le ngō, le malanga le ngō i nge koe lau. Oi, sole. E makau kia. Fio e kukuila. Ole mea kasi. Salo aia, olesi moku o kako lai they are dying to see and meet him in person. O mangua. Yeah. O mangua. Kako ke vai aku pe afio I mangua le malanga ngai. Masalo e ka pe ka mumu, ofu mumu, fale mumu, me umai mumu. Ya mangua. Me kongwalan nga le kupungei. Wa kupule ika. O nga ole ba ai aku ile sawa ole ioinga e kangaka ole kungu. Malela lolangi. Ole ka ika inga ale la auli al mali e koa. Nga whaalono batu whaponga mai Samoa. Buios kasi o vaenga sa maria kire la kau mai kau aku. O ke le ropen kupumomua. Alkai mumunge o vai wa o whaakasi uma ia officials a Samoa le ngai ngusila le whangange le komisinga whakawainga o le konsula Samoa o le ai commissioner Samoa wa kuku whaakasi ma malanga whaakasi